ministra, nijedna pokrajinska vlada, nijedna republička vlada da bude da je to tako. Lekari i struka, sestre i svi oni koji su u okviru doma zdravlja, okviru primara, pružaju uslugu u rekordnom kratkom vremenu. Čak pružaju usluge daleko iznad svih normi koje to primar. Znači, u domu zdravlja u primaru se radi na usluge koje primar ne mora da radi. Kad bi mi gledali da nam dođe ova iz Republike, da nam dođe pare na načine kako dobijemo, mi onda bi bolje da ne radimo. I znači, opterećenje svakog lekara uvođenje neke tehnologije, procesa rada, da na neki način uvede tu tehnologiju. A onda imamo nezadovoljstvo zaposleno. Zašto znači nezadovoljstvo zaposleno? Normalno da taj čovjek i taj lekar ako radi treba da bude zato adekvatno nagrađen. Da smo mi adekvatno nagrađeni nismo, da je to naš problem i jesmo i nije, ali mi u ovoj situaciji iz toga ne možemo nikako da izađemo, trudimo se da kvalitet poboljšamo, jer dobro radeći smanjujemo troškove, loše radeći troškove su sve veće. Kvalitet zdravstvene zaštite je znači ovo što je Danijela pričala, što Lukićka radi, što Komišija radi, što godinu i po dana u zadnje vreme je znači najvažniji segment zdravstvenog sistema, kako u privatnom, kako i u društvenoj mreži. Više se to kroz privatno provlači, više se predaje padom nego što je to u društvenom sistemu. Da li će to biti bolje ili neće bolje, vidjet ćemo. Mi uglavnom radimo taj kontinuirani proces na način kako smo krenuli. Mislim da je to dobar put i da na tom putu treba da nastavimo. Nova znanja i tehnologije zahtevaju nove specijalizacije i subspecializacije zdravstvenih radnika i saradnika. To radi. Znači, da bi neko vladao materijom ili dovoljno nešto da uradi, mora da dobije dozvolu za taj rad od komisije za racionalizaciju, da bi mi imali validne stručnjake koji mogu da rade mamografiju, kolposkopiju i ostalo, mi moramo da šaljemo ljude na specijalizacije, subspecijalne edukativne seminare, da ih pripremimo da o tome uči, jer na kraju krajeva tu postoji velika disrazmera između znanja lekara koji nažalost rade u primaru, sekundaru i tercijaru i onoga što treba da pružu kvalitet usluga, tako da se stvara taj jaz nezadovoljstva zaposlenih i oni koji to od nas očekuju. Najvažnija stavka je da je dostupnost savremenih informacijnih tehnologija omogućava bolju informovanost korisnika zdravstvene zaštite. Kako? Osnovna barijera i prva kapija u tom primaru je opredeljeni lekar. Opredeljeni lekar, videli ste koji su se opredeljeni lekar, je dužan da pacijentu da sve šta taj pacijent treba, da radi kako i na koji se način radi i tako dalje. Koliko to opredeljeni lekar ne uradi, greška opredeljenog lekara. Da bi izgledali se one nepotrebne priče, gdje smo na svaki način sastanki imali radi u Srbogan, RS portal, opštinski portal i tako dalje, gdje smo bili uskraćeni za neke informacije koje nisu objavljene na neke druge načine nego što su oni koji su pričali dali. Mi smo od 1.10. stavili naš sajt i svi korisnici zdravstvene zaštite ulaskom na sajt dobit će prave informacije, što ne znači da opredeljeni lekari ne treba i dalje da ne daju informacije, vi niste davali ovoj normi kako to treba da radi. Prednosti uvođenja stalne kulture kvaliteta mogu se sagledati iz nekoliko perspektiva. Iz ugla zdravstva, uvođenje kulture kvaliteta i stalno praćenje kvaliteta rada vodi ka smanjenju grešaka iz neznanja, nedostataka vešine nemara, nedovoljne motivacije i nepažnje. Možda bi ovo sve bolje se prepoznali u ovoj priči. Ne mogu da kažem da imamo grešaka iz nekog neznanja, ali prihvatam da ako neko radi ili ne želi da radi, nedovoljno je motivisan da pravite dnevne, mesečne izveštaje. Jer svaki opredeljeni lekar je dužan, čuli ste da napravi to što sam naterao, da imate mesečne sastanke, napravite izveštaj pravite direktoru, kvalitet pročita, predsjednik kvaliteta usluga pogleda to, vidi, sagleda i dalje se to šalje strukturama koji nam valide. Jer po mom dubokom ubeđenju i gledajući situaciju napred u 3 meseca, bojim se da će situacija u zdravstvu biti još veća. Šta je interes sistema? Interes sistema na konto ovog svega o čemu pričam je da, ne daj Bože, danas sutra dođe da za 3 meseca ministarstvo na konto izveštaja Komisije za kvalitet rada pokušam da vam najjednostavniji način objasnim ono što i meni nekad nije bilo jasno. Da otprilike oni ukapiraju da je radno mesto recimo ginekologa ugroženo. U kom smislu? Da taj ginekolog ne radi po PS-u onoga što je metodološkim pristupom Battle dao i taj ginekolog za 2 ili 3 mjeseca će dobiti klasičnu opomenu u smislu toga da Srbog ne treba ginekolog. Znači taj ginekolog odlukom direktora i saradnjom sa nekim drugim centrom raditi 4 sata u Srbogranu, otići 4 sata u Vrbas ili će jednostavno ukinuti to radno mjesto.
Mislim da sam bio dovoljno jasan, to je nažalost upravo s unutrašnjim i to je tako. Prednosti se ogledaju, omogućavaju postizanje adekvatnog odgovora na zahtjeve pacijenta i tako dalje. Zahtjevi pacijenata su ogromni. Pred lekara se stavljaju sve veći i veći problemi, kako da udovolji tim zahtjevima, nedostatak sredstava, nedostatak reagena sa zabranom i svega onoga sa čim se suočavamo. Ali, nažalost, ministarstvo to nas traži, pacijent je dužan da to na neki način traži od institucije da mu je to na neki način uradi. I zato je najvažnije da se napravi taj efikasni sistema zdravstvene zaštite, jer su troškovi u enormnom pojasu, zato što se za veoma visoku cenu koju kad pacijent dođe, on dobije tu uslugu sa najvećom angažnom tog oprednog lekara kome se pacijent javlja. Ta usluga nas možda košta mnogo više. Znači, dođe angažovanje specijalističke službe, gde smo dobili broj na odgovorničke pitanja na koje treba da odgovorimo, mi smo angažovali 5 specijalista. Nismo mi to angažovali zato da bi ti specijalisti došli zato što oni vole dom da radi ili da dobiju taj honorar. I decidirana pravila su bila da svaki osiguranik koji dođe plati po cenovniku minimalnu svotu, čak daleko ispod cene karte Srbobran-Vrbas. Da ne pričamo o povratnoj karti. Dolazkom tih specijalista mi smo omogućili stanovništvu vašim opredeljenim pacijentima našim da ne odlaze u Vrbac, da ne odlaze u Novi Sad i drugo okolno mjesto, da čekaju 4-6 mjeseci da dočekuju pregled specijaliste, pogotovo ginekologom onkologa, mogu nažalost da se završi ovako kako ne želimo letati. I zato je bila pojenta svih nas da to urade. Bilo bi dobro da se kroz ovog specijalista neki opredeljeni lekari više angažuju, a da probaju da nešto od tih specijalista nauči ili da se poduče, ili da usavrše neko svoju dijagnostičnu proceduru, da bi danas sutra oni svojim opredeljenim pacijentima pružili što više onoga čak što možda pacijent ni zahtjeva, vi možete da mi pružite, jer će od tima s kojima rukovodite dobiti se. Iako su troškovi veliki, mi se trudimo na to kroz razne petomologijeve varijante urada, da obezbedimo uslove, da dobro radite, da imate predstavljeno tako dalje. Veliki korak napred osvojen donošenje strateških dokumenta Ministarstva zdravlja, zdravstvena politika, vizija, sistema i tako dalje. To su znači sve ono što će na kraju krajeva biti objavljena publikacija Bolje zdravlje za sve u trećem mire i objašnjenje za praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, gde će znači svi direktori, odnosno njihov tim, dobiti to što traži od njih batut, odnosno ministarstvo, i dužnost tima je da vama da tu povratnu informaciju, a ukoliko vi tu povratnu informaciju ne dobijete, onda najveću odgovornost nosi onaj koji treba da vam da kao direktor. Ovi mapi koji su bili napred, uvodi novi koncept i uređuju stalno napređenje kvaliteta rada. Vidite da se u svim centralnim sferama spominje kvalitet rada, zdravstvene ustanove, zdravstvene zaštite, da je to sastavni deo svakodnevnih naših aktivnosti, nas lekara, bez obzira da li su specijalisti, čak i onih drugih koji su prateći deo svega toga. Finansija, računova, domara, spremačice, znači vi ste svi jedan tim koji učestvujete u svemu ovo. Najvažnija stvar. Polazeći od svega ovo što sam pričao, Institut za javno zdravlje, Batut je sačinio metodološko uputstvo za postupak izveštavanja zdravstvenih ustanova podalje kvaliteta listama čekanja svih srodnih znanja, veštinama i tako dalje, kao metodološko uputstvo za postupak za akademiju. To se danas objedinjeno dobro. To je na 400 stranica izrađeno, 150 stranica je ona izvodila šta je za primjer